Pozdrav svima, u ovom klipu ću vam pokazati kako da ugradite ili zamenite grafičku karticu. Kao što znate, to je ovo ovde. Ona je ovde pričvršćena sa jednim osiguračem. Evo vidite tu na slici. Njega ćete povući na ovamo, znači ka prednjem delu računara. Evo, o tome će malo uopšte nam priča moj drug Mihajlo. Naravno, znači kao što je rekao, ovdje se nalazi grafička karta ATI Radeon od 512 MB. Naravno, ovdje postoji ta poluga koju vam pomenuo, vidjet ćete je naravno na slici, koja se povuče ka prednjem delu računara. Ovdje također se nalazi jedan lim, znači jedan poseban lim koji drži sve kartice koje ubacite u računar. Evo vidite i sliku kako izgleda. Da, ali pre svega da vam kažem, ta poluga, znači imate koja nalazi ploča, ta poluga se nalazi na ploči ASRock. Ovako. Znači tu bi trebalo da se nalazi jedan šraf koji radi sigurnosti drži tu grafičku kartu. Evo vidite na slici kako izgleda to, kako je to pričvršćeno. Da ne bi se grafička karta pomerila tokom rada na računaru ili noći. Da ne bi izašla iz svog ovog. Da. Onda dalje šta možemo da vam kažemo, evo ja ću vam pokazati sada proces skidanja. Znači evo, Mihajlo će da skine polugu. Skini ide. Eto, znači skinuli smo polugu. I sada najbolje, pošto se verovatno svima zaglavi ovaj lim od grafičke dole kod ploče, najbolje ako mene slušate, malo pucite iza ploču, malo blago i evo ga. Ali nemojte, pazite kad je vadite, da to kad vučete malo nazad da ne idete levo desno, jer će da ovaj sokit ima da oštetite i ovo ima da ode i posle može samo da bacite grafičku. Evo, to je tako. Naravno, ovdje postoje te rupice udubljenje kao na grafičkoj karti koja moraju da uđu u... Evo sad ćemo to i da snimamo te zareze. U ove... Daj mi samo da im... Evo to su ti zarezi. I oni moraju da uđu u obeležena mesta, odnosno kao neki zupčanici. Da, evo to su ti. Evo sad ćemo da ih... Na primjer da je ovo vaša grafička koju hoćete da stavite nova. I sada, isto, znači isti princip kao kad ste skidali, znači nju ćete da ovako stavite. Znači, evo, nađite ove kao zarez ili udubljenja i postavite ih. Malo, evo, što da ti pomoći samo, evo ovako, postavite ih u njen soket, ali pazite... Da ne oštetiti, ovdje mora da uđe kod ploče, ako ne uđe, da, pazite samo da je ne oštetite. I ušla. Znači, evo. Naravno, radi sigurnosti bi mogli da povežete ovu, da zašampite šraf i ovdje povučite ovu polugicu napred, da grafička ne bi mrtala. Da, znači ona je sad dobro, kako da kažem, zaštićena, pričvršćena. Ali da bi to bilo još bolje, možete da stavite ovdje ovaj šraf i to neće biti, ovo i sad nije toliko loše, ali dobro. Hvala što ste gledali ovaj video. Malo ste nešto naučili, lajkujte, subscribeujte jer nama to stvarno mnogo znači. I vidimo se, čao.